narumuka rero nkagira ibyo nkagira amaso nkagira depression nkagira sida ubwoba bwo gupfa sida baje kunyota ko wayandereye ndacaza hive we aje muri gereza akaza yasohoka namureba nkabona ko ari ikintu gihinduka ku mubiri ariko umutima utangomba ati bose ntiyaba ari sida ariko bibi byabaho mwari mutarabana oya tutarabana ariko ibyaha bikogwa n'ibindi byose ntavuga hano Yesu ni mwiza yive we hive ubwenge rero kagahinda nkubwiye mfite rero ibibazo byinshi ubu uracyarwaye na y'amaso cyane cyane ndafite n'ubundi bumuga sinja muri wese nkuko abandi bose baje muri wese uka nukubanza gushaka kinini nanga gushira irashira ariko umengo wabwira tangira ahubwo bya binini byitwa kinini byari bigo bibi cyane kinini noneho birananirana aho ikintu bita serum kagera hirya nkiri muri bya biserumu haturi ku kintu cyitwa ikibyimba ku kabuno ayo zona wapane zona ikibyimba mana we sinzapya nkibagiwe ibe we cyarambabaje wamengo bankubisemo sinakubwira cyarakanakana nkumva nakaguru n'inda byose biragiye ico kibyimba baragipasura muri ya nkambi bagipasura handi bapasura kongera kigagaruka none mu nkambi mwabaye igihe kirekire twabaye umwaka muri umwaka twagira service militaire umwaka wose ibya gisirikare n'ubango wakoze kose ya gisirikare cyane tugenda kwibarabara gutoza amafaranga abapolisi kwagarika imodoka ducora dushira karuswa kareka umva hari ibintu nyine nakora basi kugira abo turi kumwe bakagira ngo ndumugoko bwari cool mukobwa mwiza mukobwa ariko ndiko ndapfa najya mu sindo nkitiro satanati wamboye nageze turagenda umunsi ndagutwara urupfu rwamwe ati ndagutwara uyu munsi nakabaho mu buzima bwanjye numvise inda kuvurugana icyari cyo mu nda turakomeje kubicugiye muri iyo toilette nazamuye amaboko ndabwo wa mana uteye ubwoba ntabwo nzongera kukugerageza kuko wanyica bakunzi ba Rwanone TV nongeye kwasuza nimugira amahoro ni Yves rero ndongeye nanone ndaje ngo twongere tugirane ibihe byiza ngira ngo imbirange muri kubona ko mbazaniye umutumirwa rero ndizera ko mumeze neza ndizera ko ubuzima bwanyu uyu munsi wa none ari ubuzima bushima Imana icyo nababwira cyo nuko ndabasengera ndabasabira igihe cyose abakunzi bacu iyo ndiho nsenga ndavuga ngo Mana ubwiza bwawe bugere ku bantu bawe rero nzi neza yuko nubwo byaba bitameze neza uyu munsi ariko ku Mana inakubwira ijambo rivuga ngo yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira n'ibyiza si bibi rero Imana yitega kukugirira neza mwene data uwo dukurikirana rero ngewe hano kuri Rwanone TV ni munyemerere ntange umwanya hanyuma umuntu turi imbere atangira twibwira agiye kutubwira ubuhamya ndabizi ko ubuhamya afite buraza kugufasha buraza kugukomeza niba hari ibibazo wacagamo ndagira ngo nkubwire ko biraza gusa nkaho uyu munsi ari itangiriro ryo kubaho kwawe nukurikira neza ubuhamya ndabizi ko muri bumukunde rero reka tumuhe ikaze ngo haye ikaze watangira wibwira abadukurikirana kuri Rwanone TV umwanya ni wawe karibu murakoze cyane kuduha ikaze baje gushimira Yves kuduha ikaze kuri platform ya Rwanone TV no kuri
novuga ngo ni privilege cyangwa nakaryo keza Imana bitanze kugira ngo twamamaze ubwiza bwayo, twamamaze imbaraga zayo, twamamaze cyangwa tuvuge kugira neza kwayo. Rero jewe naje kuri uyu munsi nitwa Evelyn Ntahonkiriye, benshi banyita Mama Samuel, ko Imana yangiriye neza ikama Samuel. Ndi umudamu nubatse n'umugabo umwe, nabwo n'ubundi buhamya. Nko kuyivuga navuga ngo Eveline ubona yaba w'imbere yaba w'inyuma ni ubuhamya gusa. Ni umama w'umwana umwe uruze ngo Imana agwaye Samuel, nta bandi? Hari umukozi w'Imana yitwa Eliya. Samuel na Eliya. Imana yangiriye neza nk'abafise abahanuzi kandi ndumva ntararangiza. Nukuri Imana ibyumve. Amen. Amen. So rero ndagushima imbere na mbere yuko witabiriye ubutumire bwa Rwanone TV. Nakubwira ngo Rwanone TV ahangaha ni ku gicumbi cy'ubumwe, umunezero n'ibyishimo, ni ku gicumbi cy'amahoro. Hano iwacu duhumeka amahoro. Amen. Hano iwacu twahisemo kujya duhuza abantu kugira ngo abantu basangire ibitekerezo, abantu basangire ubuhamya. Urumva rero ni ubumwe bukwiriye kutuzanira ibyiza. Amen. Rero nigeze kugirirwa ubuntu bwo kumvaho gatoya ahantu wari ushima uvuga ku buhamya bwawe. Ndavuga ni byiza ko ubu buhamya bukomeye gutya abantu bazabwumva. Ndagira ngo uyu munsi hari abantu bari mu bitaro, hari abantu barwariye mu ngo, hari abantu barwaye indwara zidakira, bavuga ngo hari uburwayi budakira bategereje gupfa, bategereje ko urupfu ruza rukamutwara. Abo bantu Eveline nkawe wababwira iki ushingiye ku by'Imana yagukoreye? Ndagira ngo babwire indwara zikomeye abantu bavuga ko zidakira, waba warakize Imana yawe ikagukiza, kugira ngo uyu munsi uyibere umutangabuhamya ko ari Imana igikora, kugira ngo nabo babashe kubona icyo cyizere cyo kubaho. Umbajije neza, ubaze ngo hari abantu benshi bagwaye cyangwa bafite ubumuga cyangwa bafite ibibazo by'indwara zidakira, bajyamye ku bitaro cyangwa bamaze igihe kirekire mu gitanda, cyangwa bavutse bafite imbago, cyangwa bagenda bicaye mu gakinga, cyangwa bari mu buryo butandukanye bw'ubumuga cyangwa indwara. Nagira nkubwire ngo ntabwo ari njye jyenyine, Imana yagiriye neza. Ikintu nashaka gutangiraho kuvuga nuko Imana biragoye n'ukuntu umuntu yaronka amagambo meza yasigura ukuntu Imana iri Imana kandi ikora nk'Imana. Muri Bibiliya tuba dusoma, ntabwo nahera kuri tuje no muri Bibiliya, tuje no mu isezerano rya kera. Imana yagiye itanga abana ku ngumba. Ubugumba barega nabwo ni indwara, nari n'ubumuga cyane. Ibaze Sara ku myaka yari afite akabyara, ibaze Hana ku myaka yari afite akabyara, ibaze Elizabeth ku myaka yari akabyara. Ibaze hari byinshi. Ba Naamani bakize. Tuko tuvuga gukira indwara, ibaze Yabesi yamukuye. Iyo ni indwara abantu kwa muganga idakiza, umuvumo. Yabesi ni ndere kumurengera. Yabesi ndere kumurengera. Nta ni indwara ikomeye, uzi kuvumwa, uzi kubaho mu buzima bwa limitaje, ni ikintu gikomeye cyane. Ariko Imana igaragaza nk'Imana, irerekana ko ari Imana. Amen. Amen. Imana sinzi uko nayivuga, ariko nk'uko bivuze nkubwira ngo imbere n'inyuma uyu ubona, uyu Eveline ubona, n'abari kwa twumva n'abari kwa dutegereza, uyu mubona ni ubuhamya gusa. Umunsi wose Imana irema ubuhamya ku buzima bwanje, ku myaka mfite, n'igihe ngezeho, urugero ngezeho, n'ibizaza, ni ubuhamya. Icyo bavuga ngo material didactique, igihamya, ikimenyetso gihamya ko Eveline ari Imana, ari ubuhamya bw'Imana. Imana yaremye ikagenda ibikamo ubuhamya. N'iki gihugu twicayemo ni ubuhamya. Ni ukuvuga ni ubuhamya. Imana irarengeye, Imana ikora imirimo. Gusa hari igihe bimbabaza ugasanga Imana yatugiriye neza, twarayisenze turi ko turarira,
twarayisenze turi ku bitanda, twarababaye, twaragowe, ariko ubu tukaba Imana yaratwishuye, tukibagira kugira iki? Gushima no guhamya, kubwira abandi, kubakomeza. Rero nk'uko wabivuze, mbega yive novuga bohe buhamya, reka ni byinshi nakize ukamwe twavuye mu byaha twakize imbago z'ibyaha, twaje muri Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Kuvyereke indwara ku mubiri, reka ntangure ku kintu citwa abantu benshi bakunda kumbaza, nabo kuri kamera ngira bayizuminze neza, barabona ko amaso yanje ari ukuntu ameze. Navutse nsanga mfite ikibazo cy'amaso. N'amaso wavukanye? Amaso navukanye ni ikintu bita ngo conjonctivite congénitale. Ni microbe umwana arimo kuvuka ahitana, iyo microbe cyangwa imyanda cyangwa sinzi ko nabyita, bikanduza amaso. No kuvuga ngo inyuma y'igihe gito, niba amezi 6 cyangwa umwaka cyangwa iki, amaso akahita atukuriza. Sinzi ko murabibona mu kibano cyangwa hariya iwacu cyangwa ahandi hantu hose, hari abantu muhuru ukabona bafite amaso atukurije cyane, ukumva arimo n'akantu mengo ni kinyama kiza kikavyimbamo, kumengo ni ibintu by'ibishira bidudumbije ukuntu. Amaso badashobora no kubona neza. Sinzi ko na kisigura, ariko abantu nk'abo ngira muramaze kubabona. Iriya ni indwara, kandi iriya ndwara ntabwo ikira. Ntabwo igikira? Oya, ntabwo ikira. Nta bitaro na bimwe bishobora kuvura indwara ngo irakira. Reka nkubwire ko Yive, ndashima Imana ko navutse, sinavuga ngo navutse mu buryo bukomeye bw'igitangaza, ariko iwacu ababyeyi bari bafite uburyo bwo kumvuza, kandi baragerageje pe. Ariko gushikaho muganga babwira ko mu gihe kiriya gihe navukiyemo kuri ya myaka za 80 kangahe, ntabwo bashobora kubaga amaso, nta nubwo bashobora kugira ngo babyomore. Ubu nge bashobora kuba bafite indi science, ariko n'ubumuga umuntu avukana. Donc uruhu ruguma rumera nk'urubora cyangwa rukagira ikindi kibazo, sinzi abaganga cyangwa abahinga bo biraba. Ni ikintu cyitwa conjonctivite congénitale, ni ikintu umuntu avukana, ni ubumuga umuntu avukana akivuka, ukabusazana. Hari abahuma nyine bakambara amarori, nambara amarori, abantu banzi niga muri primaire nambara amarori, kandi amarori ayigwa akuranwa. Ico njo gitangaza ca mbere novuga ngo Imana yankoreye. Nkoreye gute? Nja kubundi buhamye. Reka duhere inyuma gato. Ndi umwana w'umunani, umuryango w'abana 8, nkaba umuhererezi. Naje ngira mu giturumbuka, abantu barabyibagiwe ko bakibyara. Naje mu giturumbuka, nababwiye ko ibyanje n'ubuhamya gusa. Ngira bisanze bagati banza ngwa inzoka. Naje nkurikira umuhungu hagati yanjye nawe ari imyaka 4, no kuvuga ko ari imyaka myinshi. Nzando umwana w'8, urumva difference y'imyaka 4, abandi 7 urumva ko baba bakuze. Rero mbakana kabucura abantu bose, urumva umwana banyita bebe, abanzi banyita bebe. No mu kiganiro ndazi ko abazaga bakomenta ati bebe, banzi ku izina rya bebe, niryo ryankoje kuko mu rugo ndi bebe nyene. Rero nabaye hafi y'ababyeyi mu myaka yanje mike, ko bapfuye nkiri muto. Bapfuye mfise mama yapfuye mfise 16 17 16 17. Papa yagiye gufa nkije 18. Ndababura. Bapfuye bakurikiranye. Rero bwari ubuzima abandi bavuga ngo teenage cyangwa uyabaga canke umwana yaruka, cyageneye nkene ababyeyi niho nababuze. Birumvikana pole sana rwose. Kandi mbabura mbakeneye kuko nari wa bebe nyene, akana ka bebe, no wumva kana nawe urakumva. Babandi bakuru batitaho batagira ikibazo ko akana kabuguma ku mpande ya nyina, ku mpande ya se gaguma kuziko. Rero iyo uko gutandukana kw'imyaka naho nyene byambereye inyuma y'urufu, byambereye ikinani, kuko kumara imyaka 15 17 umwana mutamwitaho, mutazi ko yambara kuko ari muhande ya nyina nase, habaye ikintu mengo habaye ikintu cy'igitandukane. Donc muri gihe nije numvise ubupfuvyi kuruta abandi. Kuko gusubira kubaka inyuma y'iyo myaka, imigenderanire y'abakuru bawe bakuruta, abo bakuru bawe bagiye impande ni koriki
nzanira iki gira iki donc bo barafise ukuntu baganira cyangwa ukuntu bahura mugabo wewe wama wiyumva kuri nyuma utari muri cercle kuko aho ibiganiro bagira bakagushyira ku ruhande noneho bakuru banje bo bumva bandutana imyaka myinshi kuko urumva nkurikirana n'umuhungu imbere y'uwo muhungu niho hari abakobwa babiri donc iyo groupe yabo sinigeze ndonga umwanya wo kuyibamo nigenda yibamwo rero nk'akantu ka bebe sinzi kucunga ndabyumva rero navuga ngo kuri ico niho navuga ngo habaye ikintu navuga gikomeye ku buzima kuba imfuvyi ukiri muto ukaza kuba imfuvyi uri muto abandi bakuze donc ababyeyi navuga ngo bari bafite ukuntu twitwararika umwe wese ku giti cye mugabo iya capacité yo kugira ngo begeranye abana umwe abe responsable wundi nta byabayeho twese papa yari responsable mama yari responsable umwe wese sinzi ukuntu mugabo cya kintu cyo kubaka tukaba umukuru akumva ko atezo kuba responsable ya mutoye nta cyabayeho kuko nakubwiye ko twabaye mu buzima twakoze mu buzima atari bubi ntacyo twari dukeye sinzi kuvoma sinzi gusenya sinzi gucana itadoha sinzi kogera hari inyuma muri ya dushe y'ibishanga ntabyo nzi sinzi kuja muri cya yatebarete ikinogo ntayo nzi ku myaka kuva nkura wow sinigeze mbura umukate sinigeze ntekera ikijumbu ku ishuri bavuga gute gutekera sinzi gutekera igijumbu gufunyika ntabyo nzi sinigeze mbona stress y'amakaye cyangwa kubura ibinevaro cyangwa kubura ibyo kujya cyangwa kubura kubaho kuri impuzu nziza wambara ko nowe ukabura impuzu wambara sinigeze ndabibona ubwo buzima rero ababyeyi bageze gupfa ndiko sinzi ukuntu za kwigenza ariko niko numva maze ababyeyi maze gupfa no ubuzima bugurutse amaso yugurutse umva ko ari ku myaka mito myaka yo guteta abantu bose bafite ikizere kohera ubwenge mu ishure to ku bintu byose bya umwana kwisakene naye mbifite rero habiyo ekara mbura abavyeyi nza kwiroturuva ko babavyeyi bagiye gufa mama yapfuye 94 atawo mutemye aragwara arafa inyuma y'imyaka 3 papa nawe aragwara arafa aza kukurikira musaza wanje nyuma y'umwaka umwe gusa nawe arafa ariko hagati aho hari benshi hari abatante hari abagore babakuze hari abakuzine ndafite umutante yabuze nabana batandatu y'umuryango afite abana batandatu abantu 8 ive bose barapfuye bapfira umunsi umwe bagiye bapfa ku munsi urumva ni nkuko bavuga ngo agafuni kamanisi katamanikwa kama kari hafi twebe twama guhamba twama mukiriyo hari naka yapfuye hari umukuzine yapfuye hari umutante yapfuye hari umugabo mutante yapfuye hari aba oncle bapfuye hari sokuru yapfuye hari buri mwaka hapfaga umuntu buri mwaka gusa ahubwo mu mwaka hagenda babiri nka mama yapfuye mu kwezi kwa 7 mu kwezi kwa 6 mutoyi wiwe nafa mu 8 mama apfa 14 wundi apfa 15 inyuma yaho haza gupfuda bose nta kintu kigaragara nta kintu navuga ngo cyari kigaragara ko umuntu yagwaye cyangwa yagize ni kintu bita nka twe tumaze kumenya Imana ni mwuka w'urupfu ugendagenda mu muryango igisahuzi abandi ko bacita igisahuzi kikaza kikica abantu umuntu kumwe ku giti abantu bagafa je rero amaze kubura abavyeyi maze kubana bake maze doko mu myaka nk'itatu navuga ngo mama yapfuye 94 mu gihugu cy'uwacu Burundi cyemve Burundi hari kibazo c'abigisha kubera narinze ubwenge papa aravuga twe dusigaye avuga ati aba bana ntabwo baguma biga muri ente reka tubarunke mu gisagara aho hari amashuri menshi bashobora kwiga nja kuba mu nzu y'umutante ahantu bwa mbere ncumbikiye umuntu nabwiye ko ubuzima gucumbikira ubuzima bubundi bushasha bari bagucumbikiye ahubwo wowe ncumbikiwe mu nzu y'umutante atari habi atanza ririho mu buzima mana yanje ubuzima bwiza bukomeye pe ariko ndakuri gikomeye urumva nyine umwana wundi mu kinyarwanda bavuga umwana wundi abishyingira hatari wanyu si wanyu nico bari gukora ikintu cyose icyambere ngiye ntwaye n'agahinda ko
mama apfuye yego noneho nkiri muri yanzu muri bwa buzima nkibibona ko ntari imfuvyi ko ari ahantu ntashobora kubona umukate ntashobora kuwurya uko ndabishaka ntashobora kubona ifana ngo ndayihe kuko atari wacu kandi tante wawe azi neza ubuzima wakuriye kandi atanabimbujije no kubijya mugabo akazi ikintu kikubwira ati si wanyu nta burenganzira ubifitiye sinzi kucumva ntambujije kukinwa ntambujije kujya wikontorora akantu kose kugira ntuhagire ikibazo no kuvuga ngo we nta hantu ntamwigeza kubangamira ahubwo ni wowe wenyine ubupfuvyi nakubwiye ubupfuvyi ncyagikomere muri hahandi rero niho muri kwagufiringa niho mbonye rero kuko hari Bujumbura duhuye n'aba bakuzine babuze ba nyina babuze baba abandi bapfakaye babandi hahura kuri Noel twahura ukamengo rega runaka yabuze umugabo rega runaka yabuze umwana rega runaka donc ugasanga kwisanga muri mukiriyo akaba ikintu citwikiri mu mutima udahari aho nanashaka kugira ngo ngaruke manze ntomore neza rero muri ubwo buzima niyo nashatse ikintu bita imana ndavuze musaza wanje atanguye gupfa ubwo rero ni njyewe kubera iki njyewe rero ageze aho niho numvise ko urupfu rusa nk'urunyegereye ruza kunyegera ndi mu cya kibazo cyo kuvuga ngo ndarusha kandi ukaruha udashonje ukaruha udashonje muga umutima ukaba bagira navuga ngo umutima uri ubusa umutima ukaba ubusa ukabura ikintu kigushimisha ukabura eka nkubwire ko bwa bwenge umuvyeyi wanje yariteze ko nshobora kugira iki nshobora kuza kwiga Bujumbura nkamenya even naje mu ishuri nkabibura ndi muhanga birumvikana nkabura mwigisha akavuga sinumve mungwa ikirundi rurimi numva bikanana kumutahura ngo ndimura ibintu byoroshe bikanana gutahura nguye ko examen d'etat nairasi atari uko ndikijoro ariko kuko ndi deprime abantu batabitahura ko nagwaye hahamuka rero hageze aho hazamwe ikintu bita ngo novuga ngo decision cyangwa guhitamo kugukanguka ko urupfu ejo nanje nshobora gupfa naba niteze ko ukwezi ubwo ndashobora kugira accident ubwo ndashobora kugwara malariya nkacamfa ariko ndashobora kugwara ingwara niho ngo magaruke gato nyinyuma muri gihe Burundi twe tuciga uheje 10e wateza ko ufite umufiance ubwo habaga nko mu kigero n'ikigero cyo kureshwa oya ntibisaba 10e mahabye ubwo tugiye mwenda muri ni nka troncome donc uhejeje tronco mugire supérieur rero ivyo byari ibintu bigezweho watezo kuja muri cycle supérieur ufite umufiance inshuti zanje benshi bari abatasha kubandaniza université bayiga nk'ubuganga bakiga ubwarimu bakiga paramedicale ibintu binyaruka imyaka bakabarangije bakaja kurongorwa bakaja kubyara umushinga w'urugo utezo mu wicuma mengo haraka agakengeri kavuga yuko twese tutezo kwa dufite ahubwo tunabazanye mugashaka abantu mungana abajene babashaga kubaka igikuru n'umugabo ayo data hari agakengeri kavuga ngo harageze kushaka ayiwe rero bya ico gihe byakwega akaga ngoma nivuga kuri nje urumva ko mama yapfuye ntarashika no muri iyo 10e muri uwo mwaka ukurikiye ngiye muri iyo troncome ngoma ndayirangize rero ngeze muri ya myaka inkengeri irimo kuvuga nubwo papa asigaye ariko nkengeri irimo kuvuga kandi aho papa asigaye ari kimuga ntabwo ari umuntu muzima wangiye umugabo muremure w'ikigango agira ikintu bita stroke donc kubona umuntu gupfusha abantu bangana gutyo mu gihe gito ibaze ubona umubyeyi wawe atembera agenda agaruka afite icyubahiro papa umubyeyi wanjye afite icyubahiro mu buzima busanzwe no mu kazi no mu mibereho yari umunyacubahiro
rero kubona umunyacubahiro yicara adashobora kwiha amazi, adashobora guhaguruka ngo yitware aho ashaka, yari ni birebire. birumvikana rero urugendo rw'umuntu ni rurerure. Rero muri icyo gihe harimo urwo rupfu rwa mama, harimo umusaza, harimo inkengeri, hariho bya bintu umwana yiyumvira ati ngo nzabirongora nzabyara, bwa adolescence buruzuye. Njyewe nanjye ngira Imana ndareshwa, urateretwa, ndateretwa pe, n'agasore gatoya cyangwa umuntu ukuruta? Umuntu anduta. Nari mfite principe ko ubuhungu bw'imbundesi twavuga ngo ni imbundesi, twa dusore gusa tw'imigirigiri turaba twiyambirikisha ubupantaro atacyo bafite mu kofi. Ibyo navuga ni mva ari ufata ibizima, kandi uri umukobwa mwiza muremure, ubwo n'igikuriro birumvikana ko igikuriro cyawe nari très active cyane. naje mu mateatre nakina basket na ikintu cyose cyo gukina ndakina ibintu byose nari très active. Hari n'akandi kazi banyita kofi bamedese cyane. Nuko naje niteguye kuzana udufoto tumwe ugomba kuzagaruka muri pati tukazana n'abazanye udufoto twa kofi. Ni ukuri pe, Yesu ni mwiza. Warabyinaga? cyane amateatre, ibiki, imiziki. Waratwikaga kuri icyo gutwika cyane. Kuwa gatanu tukaba twasimbye ibigo twagiye gutamba. Kubera iwacu nyine amabote yarahari, baruganiza utuntu tuziki nyine buhoro n'ikiyeri kandi hafi ngo kubana n'abarundi. Ikiyeri naco carananiye. Narageze kugisomaho, yo nindi ngira ntaye nago nigeze kuyisomaho. Turi ku mutante, ku mukuzine mutante wahari ndasinda, no musi wa nyuma nahebye. Twagana mu rubanza gufasha bijya by'abakobwa basereva, tugenda dusomaho duke ndangira ko sinava ngo nasomyeho. Hageza tugenda bimwe tuje muri reception ku ruhande ngo kwikura gasashe tuja kunywayo no gutamba mu gatonza nage. Ico gihe i Burundi hari ikintu bita aba municipal bari nk'aba security, aba police baratwiruka inyuma, dusanga umukecuru yarakaye mu rugo. Adutangira ku muryango aravuga ati nta winjira. Umukecuru namwanya mbanga umukecuru wana ndasuguma no woshaka tutwaye mugasho. Ni umukecuru ngo nadandabika, ntabyo narinzi ko nasinze. Numva guri muzima, numva ufite confidence nyinshi cyane. Confidence ni umukecuru ngaho igirayo twijira. Niko bijya bigenda ku muntu. Ndangije mu gatondo mubyutse abantu bose kwabengo nameje. Bose nabaze se habaye iki? Babimbwiye nagiye imbere ndafukama. Mu kindi kintu navuga Everine ndi umuntu ari très décisif. Nafashe ingingo ndayifata pe, nayifashe ndayifata. Ndamubwira nti numva barira nimba ibyo bambwiye ari ukuri nabikoze kuva nonaha iyi saha nta cupa rizongera kungana ku muntu. Akibaza ngo ni mikino. Ndamwinginga umunsi wose, ndamwinginga uwo munsi ukurikira, ndamwinginga shima Imana ko yapfuye kandi yaramenye ko iyo nzoga pe, nubwo ntaye bwakize umugenzi kandi narahebye. Nasika nitambira ibyo byo kunwa n'ibiki navuga ni ndinza suguma mu mukecuru kindi genza akora bidakogwa. Rero Imana yarankijije. Rero tugarutse gato nanjye naratereswe teteretwa pe, kandi ntiritwa nyene n'ufite amafaranga. Yari umuntu nyine muri ako karere nyine ifaranga ryari rihari, ariko yaje gukora tw'abantu bita mu Kirundo. Yaje hava ahantu bita Ibujumbura, yava Ibujumbura aza gukora ari umufonctionnaire akorera ikigo runaka. Ubwo hari muhe mwaka? Hari 1996 na 7 na 6 Rero muri ico kigo ndateretwa. Urabona umuntu akuze, abakuze nanjye ndi umwana, azana ikintu cyitwa care yanjye nabuze. Manipulation. Sina manipulation. Uko biri kose amagambo yambwira nayo nari mfite ubwo n'ubwa mbere. Nicyo mvuga ko yaraguprofise nyine ibitekerezo byagomba kwimanipira kugira ngo agutware mu murongo bashaka. Ikindi naco nakubwiye ko twari tubaye mu buzima bwiza. Mubwira iki noneho mama yapfuye, mutama yicaye mu rugo, economy tanga guhungabana muganira hungabana. Ntabwo turabura ibyo tujya turabura ico twambana turabura iki, ariko hari ukuntu bitakimeze nkuko byari imbere. Yego. Kubujya tawadukanga
mama yari yavuze ko atamuntu aza gutwara umukobwa ngo yabuze impuzu yambara cyangwa amavuta yo kwisiga cyangwa iki rero muri icyo atangura kumira nyibagiza ko nzamye babara buhoro buhoro no kuma kwa nkunda no kubigaragaza no kubyerekana icyaha kirinjira rero ariko amakuru akavuga ngo uyu mugabo agwaye sida ariko adolescent wamubwira ngo umuntu agwaye sida ubuhumye noneho nta no kubona ubomba ari ukukwangisha umuntu oya nta nibyo kwangisha ubuzi nibyo ari byo uvuga ati ni amagambo cyangwa nta no sinzi je ntabwo nabiha sinumva kumengo bavuze sinumva kumengo ko bavuze sinumva kumengo ni ibintu numva banabivuga sinumva ibyo bari kwaravuga ariko nkabona niho nshaka gukaziriza nkabona musaza wanjye umwe yapfa arakazirije cyane niwe abifitemo imbaraga niwe afitemo inkomezi y'ukwanga ko nzabana n'uwo mugabo akanabiteramo umutama yari afite amakuru abantu bose barabivuga ko yishwe na sida ariko kiriya gihe uwapfa na malariya bavuga sida kubera iki nta makuru meza twari dufite y'icyorezo nta makuru meza twari tuzi biriya gihe cya 90 sida ntiyari bwamenyekane neza igwagwa umuntu ayitwara ukubi byari ibintu by'ibihuhu umuntu wese yavuga sida yego ko ndibuka ko higeze gutera ikibazo cy'amacinya ku ishuri abana bamwe babiri barapfuye bavuga ngo bishwe na sida ariko ari amacinya duteye mu ishuri rero nija muri ubwo buzima umwaka wa mbere 1996 mu mpera 1998 mba ndarahishije ati ntezo kuja kwiga i Bujumbura ngiye kwiga i Bujumbura rero y'amakuru yuko agwaye sida kuko yahise agira ikibazo araja no gufungwa mu kasho ku kazi byari ibintu by'akazi nyine araja gufungwa araja muri gereza akaza yasohoka namureba nkabona ko ari ikintu gihinduka ku mubiri ariko umutima utangumbwa ati bose yese ntiyaba ari sida ariko byabaho mwari mutarabana oya tutarabana ariko ibyaha bikogwa n'ibindi byose ntavuga hano ni mwiza yive we rero hagati magambwe ati ariko yaba ari sida ariko nkaba ndikiganguwe wa muzi ni kwa kundi imbaraga nizazi nyine numva ni kwa kundi we nta kintu ubonaga nta kintu gihinduka urasa neza cyane ahubwo nkatagata cyane urumva noneho ni faranga ririho no kwiyambika no kugira iki byari bihari rero ngiye mu Bujumbura noneho ndamwegereye ntango kumvira amakuru nonse kumbona abanyeshuri twigana babanye bambwa turi umugabo ramuza ati ngo baramuza ati ndamuzi cyane umugore we yaraza mu rugo iwacu none amakuru yenda yamenye mbere ntaho uretse ko afite umugore yari yarapfuye bavuga ko yapfuye yishwe na sida yari umujene mari yari nk'umujene mari yari umujene ko yafuha yamusigiye utwana tubiri duto ibyo biheze ntabwo kumenya amakuru ntabwo bazise sidirabaho hivu ubwenge rero kagahinda nkubwiye mfite rero ibibazo byinshi ubu uracyarwaye na y'amaso cyane cyane ndafite n'ubundi bumuga sinja muri wese nk'uko abandi bose baje muri wese nukubanza gushakisha ibipapayi nkafata ibiboga byose bibaho ibintu nkavaya bya bindi gushaka kugwara mu nda urwe constipation navuse mfite ubumuga amara yanjye indani kujya dufata amasi nk'umutumbutumu bw'inka urana ko harimo ibintu binyeregeta bituma bisohora umwanda usohoka yego ururenda amara yanjye yari yumye kuva mbaho cyewe nensi ibyo bita umwino cyangwa kwinwa ibyo ntenda biza cyangwa maze gukura ndazi ko ari natezo kujya no kunywa amazi menshi no kugira iki hama kugenda ugo rugendo rwo muri toilette rwa rugendo kuko namanze kubyitegurira azicara nkahaguruka azorindira ibintu bigakoreka narumuga rero nkagira ibyo nkagira amaso nkagira depression nkagira sida ubwoba bwo gupfa sida baje kunyute ko yanere ndacaza hive we noneho na ugagahinda noneho na kwishura byananiye noneho ibintu byaparanganye mu mutwe ndi mu nzu y'umuntu nubwo stress yo kuja gutamba nta igihari nta liberté ngifite noneho mbaye imbohe hive we ibintu biracangana
ntangura kubona rero urupfu leta arambwira tuzi n'andi makuru ati wowe buriya ntugezweho turiki muri ivyo ngo wowe ntugezweho mutamati pi abarapfuye n'amakuru arayafite uko ubuzima bumeze ibyo wamarabizi ibyo bya sida sindanabimenya sindanabishakisha ariko arabizi yuko ufite umugabo gutereta bavuga ko ashobora kuba abantu bazi ko ari umufiyansa za ntwara mumezeje amashuri umusaza we yaramwemeraga umusaza ese wavuga iki wicaye mu gatebe mu utagishobora gutera igera iyo karinda karamwisha ako shima Imana ko yapfuye ibyo bintu twabitunganyije icyo ndashima Imana namubwiye nti ntabyo ntahura ntabyo numva ni imyaka yanjye ndimwo ariko mfashe unsengere sinzi ibyo ari byo ariko ibyo mbona ibyo ari byose banza naribesha ariko sindamuheba yego ariko turabivugana nk'umubyeyi nibaza ko hari yarambabariye kandi yarantahuye rero ikintu navuga muri ubwo buzima ati muze yarapfuye we urufoti wamboye ngo ndegera mukanya gato musaza wanjye nawe arapfuye ati wamboye ko nashitse ibe we nagize amahirwe yo kuja kureba musaza wanjye no ngaruka kuri cya kibazo cya sida musaza wanjye yapfuye mvuye muri kintu bita formation militaire muri formation militaire rero turi mu nkambi ari ukuntu Croix-Rouge zo gutora amaraso yego ari ngo mashikere ku ntaye y'ukuri baje gutora amaraso ari ukuntu iyo ugwaye cyangwa ufite kandi kantu kumugera cyangwa amaraso yawe atari meza cyangwa ufite indi ngwara atari na sida bakubwira ati amaraso yawe afite akabazo uzaje gutora ibinyishu kwa muganga kuri Croix-Rouge uje gushaka ya makuru ndavuga ngiye nagiye gutanga amaraso atari uko nshaka gutanga amaraso kuko byantera isoni kico gihe byari biteye isoni kuvuga ko gwaye sida kuja kwimisha ngo gwaye sida reka ntibyakunda ndavuga ko uburyo rero ari uko reka nje gutanga amaraso buriya nzabimenyerayo ndagenda yatanga ive we urufati wambonye naje kandi bagitwara amaraso nagwaye malaria ive muri iyo nkambi ndakubita ikinini cyane igisubizo kitaraza ibe ngwara malaria ya yindi sinakubwira twarugamye ngwaye malaria pe nkayumva kinini wapi imutwe ukazerenga mutwe ukavyimbuka aho wabaga he ndi mu nkambi ya he i Burundi twagira formation militaire ahubwo mwari mucumbise no muri camp ibe ngwara malaria kinini ranka gushira irashira ariko umengo wabwira tangiye ahubwo bya binini byitwa kinini byari bigo bibi cyane kinini noneho birananirana amubita ikintu bita serum kagera hirya nkiri muri bya biserumu haturi ku kintu cyitwa ikibyimba ku kabuno ayo zona wapane zona ikibyimba mana we sinzapya nkibagiwe ibe we cyarambabaje wamengo bankubisemo sinakubwira cyarakanakana nkumva n'akaguru n'inda byose biragiye icyo kibyimba baragipasura muri ya nkambi bagipasura hahandi bapasura kikongera kikagaruka none mu nkambi mwabaye igihe kirekire twabaye umwaka muri umwaka twagira service militaire umwaka wose ibya gisirikare n'ubango wakoze kose ya gisirikare cyane waravuze ngo militaire sinabitira uhejeje amashure uhejeje troncom cyangwa uhejeje imanite imbere yo kuja muri universite wamaze guca muri service militaire umwaka wose bacita ngo ni KSMO service militaire obligatoire aho rero niho naronse umwanya wo kwimedita mvuye muri rya cumbi ngiye kubona n'abandi bana mbese ngira no kubaho nabi ni kosi muri rero akasida kavuga tereka nigaragaza satani tana wambonye tukiri muri ibyo musaza yanjye arapfuye ntikarabaye ore wa kwago yajwe ntabwo ari benshi nigiye nkurikiye nawe ntimuzi ngo niki kimuhitanye oya twatubize ko gwa sida mwari mubizi yari mukuru kuri kwanza niwe gucu umwana wa kabiri mu muryango yarakuze yari mu bakuze ako yari umuyabaga yarakenyutse yarakenyutse rero tukiri muri ibyo ive we satani araza ati wambonye nagize hazi igitekerezo ati
iyi myaka 5 kuva n'imyaka 5 kuva 1994 tugeze 1999 mu 2000 imyaka 5 y'ubuzima bubi bwa depression atamundi muntu ayumva ubuzima bunuka bubishe mu mutima atawundi muntu ayumva meze nabi iveka nkubwiye nkine hagaza ubuzima bw'umuntu ni mugari ubuzima bw'umuntu burakomeye cyane ivi umutima w'umuntu ntabwo ari uyu utera ivi bitekerezo by'umuntu si kare akabesa umugani wabandi kakantu kari yarindani ngo bahita ngo ni self nubwo aya maso uri kurandebesha undi nko kurebesha ntabwo ari aya maso hari undi muntu aba muri twe hari undi muntu wewe wawe undi uri hari ushobora gupfa bakaguhamba ari yakwirimbi ugasikora ugenda ikibiri kigenda kandi waragiye hanza amaraso Eva muri bya biserumu ati umuntu yitwaye Vincent nose kisubizo kubera nari ngwaye merewe nabi nashobora guhaguruka kabuno karagiye kivirira naho njyamye ku matera nihenze nka kijyama kugira ngo imve ryaragorana ko cyahomokana niki nabwabo leta bwo mu nkambi ndavuga na vere nubwo wirarira rero sidatwara amatanye to tangira urugendo rwo kwiyakira muri cya gitanda nawe ngavuga ati nigiki nakora kugira ubuzima mbayemo sinzongere kubona mu buzima nabwo ko n'umugabo bwa ari decisive ngira muri je mbwira Imana w'Imana sinkuzi nzi bya Maramsi Maria mama gututwara mu karesiya ibyo sinkuzi ariko baravuga ngo urabaho yaba nakiranga abakera bavuga kubaho abayisilamu bavuga ko hari Imana abayehova bavuga ko hari Imana nibindi bintu byose bavuga ko hari Imana n'abarozi bavuga ko ari abafite Imana none wa Mana usinzi yuherereye wantabaye ko mpfuye nabe ndi muto wamwiki nakora kugira ngo basi nimpfa uzanyakire mbeho neza na Lazaro amutabaye ngira Lazaro wa kabiri mu bundi buzima ive wo Lazaro za muri gihe aranyuzura Lazaro ndavuga nti imbere ntarafa hari ikintu nkwiye gukora kugira sinzongere ko nafite umubabaro uteye ubwoba ive ntakubwira ngo napima sinzi ko ibyo bintu byose byumva umwana w'umukobwa w'imyaka 17 18 19 ubuzima bugoye cyane ndabyumva nibyo bikomere byo kubura ababyeyi byongeremo ubuzima bwiza wakuriyemo umaze kubona ko bwose bitamwe no kubona ko abantu ari abagome ubwo bwa mbere ubonye ko abantu ari abagome ive hazi ibibazo byinshi iyo Rwanda kwa none mana we TV reka ubuzima burakomeye shaka rero ko ntumenye Imana ndashonse tubaraga ngiye gushaka yanyisho ubwo bahise bakwirukana muri kampu cyangwa bari muhejeje waza gushikurangiza n'amasasu nari naciye mu formation nari ngeze mu kintu bita phase ya service tugenda kwibarabara gutoza amafaranga abapolisi kwagarika imodoka ducora dushira karuswa kareka umva hari ibintu nyine nakora basi kugira abo turi kumwe bakagira ngo ndumugoko bwari cool mukobwa mwiza mukobwa ariko ndiko ndapfa najya mu sindo nkitiro satani te wamboye nageze turagenda umunsi ndagutwara urupfu rwamwe ati ndagutwara uyu munsi nava kuri yatere n'umutwe wavyimbye ko ariko nagira umutwe nkumva urukura vyimba nkumva umengo abaye nk'iki balloon urufutura urayafite ariko ntuyarya tu ati nubwo yatanasha ntushika mu kitanda ntoherayo nararyama ntazi ko ejo mu gatondo mbyuka oh my god ubwo buzima ndabubamo muga muri gihe nkakugira ngo man ni igiki nakora kugira ngo si uyu mubabaro ndikunda vasinzongeye kuwubona rero ngiye gusaba igisubizo bambwa ati ni wewe twarakushaze twarakubuze none ati wewe uzi amakuru ati bisaba ko byihuta kugenda hehe gutora inyishu ati kandi nimba atanu umwanya ufite uvuge nga duseke tusabiye uruhusha babitahuye umvise inyishu ya nyishu ayumvise wari warayihaye none bakubwiye ko bagiye kugwa amakuru ahubwo twaragushatse ati unyaruke ugende gutora iki inyishu unyaruke ujye gutora igisubizo bitarakomera njye ntayongeyeho mbwa ati ni wewe ati ke cyose twagaruka twaza dushaka uyu muntu ati rero ukere uburyo bwose ushoboka ugende gutora inyishu hehe kuri Croix Rouge
ati nimba bidakunda tuzige tugusabe n'uruhusha ugira iki baruguhe ejo confirmation uze sanaje gukora iki ndangije sinzabe ngiyibutse nagiye mu gitana mvuga ko ngwaye ndagwara ingwara yiwanje ingwara y'agahinda rero iruzuye turakomeje muri gihe mugabo ngira n'umujinya mbwira ko wamuka ntazongera no kumubona turahura ndabwiye se bite uwagwaye ati ndamwe none se ugiye natanze amaraso ko banyishuye ukuntu waje tukagenda Ives nkubesha naragiye kandi ndamubwira arasaba uruhusho mu cyo yaratama ava mu ariko batanga liberté arava mu gashoraza kandi arara mu rugo mukasho bakabemerera barabaha liberté mu Burundi rero akiri muri iyo liberté ndamubwira nti uyu munsi nasabye uruhusha mu nkambi nari nasabye weekend ndambwira uyu munsi ndarara programme hari samedi ni programme zose ufite zose zo kuwa mbere uhagarike nubwo gwabo ngo kuri park ifire ya mbere tuzajana kuri Croix kwipimisha sida mana we iyo yagiye hose ndamuherekeza ibintu byose yakora ngamuherekeza ndamubwira nti igikuru gusa ubwo saa 2 tuzo tugeze Croix kugira iki kwipimisha ahengera ku cyumweru umva yabonye ko namaramaje pe ko dukwiye kubimenya kuri ko yambwiye atereka reka nibyo abeshi nibiki nta kibazo babesha uwo tuzagenda umbeho nzi kuko hasigaje iminsi mike odoheze iki kesemeho nawe natuze uzagira iki tuzamenye dufange gahunda rero neza ubuzima atagosuha kuka atakwibaza ngo biki cyangwa babeshe cyangwa bagize ariko tumenye neza ibyo ari byo ibintu tubifate hose ri kuko giye banyibwiriye genza jana nawe we ahengera mu ijoro dimanche tusenende makuru ati none ko umuntu washushe cyane usanze ugwaye wagira iki inyuma y'imyaka ingahe ubu nuje kumwiryo jambo ngera kubarije kandi akikubwira ngo aragukunda yari imbwiye d'une manière harimo inyisho none kusitigita cyane nkuko umengoye ubu se wose ngo ugwaye cyangwa tugwaye wagira iki cyararangiye ibizo ko nakoze nta buriya nubwo na umukobwa w'ibigango kugwana bugiye naragwanya kandi naho nyene ibifunse nabiteye ariko arigeje ntatari gifunse seriously uziki nakoze navuye muri ubwo rugo nja mu kabati nshaka ibyo nibagiriwe y'ibyo nyene ndahaguruka ndasohoka iyo nzu amaso yanjye nawe yabayayo nja gukomeza agahinda kanje no kwiyakira ariko cya kintu cyo gushaka imana reka iraza kiranyuzura niho nakubwiye ko ntango kubona ubugome ntango kubona isi ntango kubona ubuzima icyo bavuga ubuzima icarico ngira amahirwe bambwira ngo iki ndongo nafise yewe Ivis nakubwira umutima w'ico gihe nari mfite mana mwizina Yesu sinza nawubone kandi n'umwana wanjye n'umwuzukuruza n'uruvivi bwanjye ntazapfa bubonye n'umutima ntakubwira n'ubuzima ntashobora kukubwira nja kwiga universite Ingozi ariko sinagiye kwiga universite ndabandaje bwa buzima naniwe ikibazo cya leta kubera iki ikibazo cy'amu ubwenge bwarabaye bloqué buri hari ukuntu ubwenge buza bukaba stop abantu banyumva cyangwa batwumviriza umuntu yagize depression cyangwa agahinda ibyo yavuga agahinda cyangwa umubabaro ukomeye aranawe hari igihe ubwenge bugenda bukazima ive we burazima ukaba utiyumvira ukaba udapanga ukabaho ni abandi bona bahaguruka kagenda mwe barayambaye ikabambi cyangwa ikabutura itamesuye atagize iki atuyoze ni mu maso abari muri ubwo buryo buzima no kuvuga ubwenge bwamaze muri bloka bwahagarara yenge kwiga Ingozi ruko biri musaza nje turi Ingozi no yapfuye ubundi nanone uya wabundi jewe natanga ubimenye nija kumureba ndi nango universite Ingozi
muri prive ko saje kuja mu ya leta ndamubona ndamusanga none hagwaye seriously iyo image none iza incingumamo Ive igihe cyose twaje mu ishuri nije mu ishuri nari mameze ngo mana nkoriki mana nakoriki mana nkoriki mana nakoriki Imana iranyereka haleluya amen Ive Imana yacu iteye ubwoba ubwo nturakizwa kandi ewe reka wakizwa ute muri nge ijambo ryandi mu mutwe rizunguruka mana nakora iki n'ubu umusatsi mvuye ku mutwe mana nakora iki nta kintu na kimwe ubuzima bwa umutima wanje mu mubiri wanje mu bitekerezo nakora iki nkagenda mwibara mose uzagakoroka kubera hari umuntu ari mande yanjye kamera nk'uyayuza kwayuza urabizi kwayura urabona ko Amos avuye kwayuza ariko iki agahinda ingozi umwaka wa mbere noneho bakuru banjye rero babandi bobo ubuzima barabwumve bo barakuze baravyumva turi mu bavuga gute turi mu nzira zibi zitandukanye bo bafise ukundi ngo babitahura ukundi bavyumva bamaze kuba abadamu abandi n'abagabo barikorera bafite amafaranga giye ndacyari umunyeshure ndacyari mu bwabo zimiko ndakotana ntakeya nimwe mfite kuko ngo nige gusa birangira ariko nakizera bona nige kisi ndiko nendindire warufugwe kugwangendera misi yose kandi nkarubona ejo mu ishuri nyine kugira nibyo nakubwiye ngo umuntu abarapfuye umuntu aguma agenda kandi akora nk'umuntu akavyuka koga akajya akaja mu ishuri agatora amakaye mwigisha akabaza akishura ariko atari we umuntu imbere yarazindutse kera Ive sinzi ukuntu ico gicapo kunakiguha ushobora kubona n'undi ko ntankigana tukwa twicaranye ukaburwa maze ikibazo nkabandi ko ndakwishura ariko havyaragiye iyi ni part ngira ya kane cyangwa gatanu zakuzanira ukuntu Imana ishobora ahandi kuzana ubuhamya bumwe ntabwo ufite package nyinshi tuzabwira abantu umuntu ashobora kuba ariko aranyumva muri iki gihe hari ubuzima umuntu ashobora kuba arimo nona Ive n'umugabo mujyamanye mu gitanda atazi n'umwana urimo konsa adashobora gutahura ari Imana yonyene izi umutima w'umuntu ngana Satani hano byamenya kuko boya Satani ngafata ibyo tuvuga nibyo twavuze nibyo twatuye nibyo nibigaragara ariko ibibera mu mitima yacu ngana nibyazi nimbwa duteza gahinda nimbwa duteza ibibazo cyangwa duteza ibitekerezo ariko uko tubiyungurura no tukuntu tubisorongura tugakuramo byiza tugakuramo ntabyamenya amera Satani amera nka kwa kundi arahengereza mu gihuru arahengereza uterebuye mu gihuru ukabona ikivumbutsemo nawe rero aguteza ikibazo gituma uvuga cyangwa se ugira ugasohora kiraturumbura ibyizo karinda ko tuvuga gusa ariko twebwe umuntu hari ni Yesu wenyine twatwinjira nakatumenya amen ahabwe icyubahiro amen tugaruke hanyuma rero ibyo byose birabaye biri muri kaminuza urabizi ko urwaye umaze nyine kwakira ubuzima ntabwo apana kwiyakira bw'uko ubuzima bwawe bwamaze kwandura utegereje gusa uko bizarangira nije gupfa icyo gihe wafataga imiti ndacaza wajahe muri kiya myaka ko byari biteye no wari urwaye yasatuye ntihari tondayo hari hateye ubwoba ura gutora imiti reka ngo ugiye gutora ariko Ive ntibyakunda waricara nyine ukarindira bakagutwara kwa muganga wahendutse nyine bakakugarangara ubundi ugenda ukagiramo ariko nta muntu abona n'abantu bakuze sinabona bagenda ngo bagiye kwakira n'abatangiye kugira za zona zigaragara byaje mu nyuma muntu uri zona nyine wagenda nyine borashinyaguritse cyangwa byaragize iki bakakubandabanda kwa muganga bagira ibyo bakora ariko kuvuga ngo urahagurutse uragiye ntabyo nabonaga ntabyo nabona je nari nzi gusa ndindiriye nimba nyine ari iyo zona cyangwa nimba cyagihute nyamusiga kigizagaruka ngo kikamitana kuko cyane babaje Ive nda rero ndabimenya ntabyo nigwa ndaje kurondera kwa muganga banyibwe ati ahubwo wihuta unyaruke kandi maraya nayikubise ibinini byangahe byananiranye noneho ngo ayigihute cyane no kwizima ahubwo kwifunga umubiri ukaguma kigaruka kibyimba ahantu hamwe ahubwo noneho haraza ikinogo kinini n'ubu ndacyafite inkovu yacu rero ndavuga nti nugutegereza
ariko nkiri muri bya bindi ibe sinzapfa mbyibagiye. Hari mu kwezi mu mwaka wa 1999 avuga gute 1999 mu kwezi kwa gatandatu musaza yapfuye imbere mu minsi yo gupfa mfata ingamba ikintu gusa ntihemera sinemera abayisilamu ntabwo nabemeraga kandi sinemera abapfumu cyangwa abarozi ibyo barozi ntabyo numva ariko katolika nkayemera ko niyo nakuriyemo abaporo nabo nuko abayiswa kuko batubwira ibintu nkabona none nakuriye ukuntu abaporo bacu bitwara n'impuzu ndende nuko ugenda nyine kuruta abamasere nabona ko abayiswa navuga se hari umuntu ahinduka akamera kuri areka banza bagwaye sinabyemera pe shaka re padiri ati genda ushake bahita gute nimba cardinal ndagenda baranyirukana ingozi none bazi ko umuntu agihari arambwira ati waba poroti ntukambwira abaporoti ntanabo nemera we nakuba nigiki nakora nonaha kugira ko ninapfa ko nari maze kubona principe navuga nimba abantu bemerera imizimu kwibaho imizimu ni abantu bapfuye abayisilamu akaba bigisha ko kugira neza ngo imirimo myiza yakurikira abantu kuvuga ko inyuma y'urupfu tubona abantu barabaho baba byebanje nahambye batubwira ko tuzahurira he mwijuru kandi ugira iki tubasabira ngo aho bari bagira iki baje mu purgatori sinzi kubyumva nukuvuga hariho ikintu kimwe nimvuga tuhurira ko ni ijambo yuko inyuma y'urupfu hari ubuzima nanjye yuko nakubwira ngo ibyo ndabyemeye ko hari ubuzima ariko sishaka kuzabaho bwa buzima bubi ndagiye ngiza research yanje bakanzana bya malaria bambe bya maramutse Maria barambwira ko abantu bazansenda mwumva mubwire mama yarapfuye kandi aramukunda cyane sinaguye ko nigemeruka kwibuka kumusenga cyangwa kumusabira none se nimba mama yarafite akaba afite n'abana 8 tukaba tutaramukoreshereza imisa igihe ntagira n'umwana inda azayisomeshereza ahora tikenda to apani ko ntinuko nta mporosi agenda hakaba umwana w'umuhungu Imana impumugisha n'umupasiteri ari Kigali cyo gihe yitwa Musafiri yari umuhungu akijijwe ariko agakizwa atari bwabo ndi nakubwiye ngo byerekana ko abantu arabayiswa hari umuntu akizwa bikagaragara atari ko yavuze imirimo ubuzima bwe bwonyine bukavuga Kristo umwana w'umuhungu yari mu Kristo nukuri ahari mvuga namushimiye yitwa Musafiri ko muzamenyera ku mbuto zabo ego Musafiri Jean Pierre mana ndahamya ko akijijwe kandi ko sinimbaga kiza afite sinuko afite tukino mu university twamuhamiriza ko yarakijijwe arantumira bano byo gutumira dufite amasengesho roganzo tu prière akazontumira twari dufite agakoko kujibujumbura ariko bari ndahagaruke agakoko kujibujumbura kutambahe muri boîte je namanukayo abandi bagenda bashaka boîte abandi bagenda bashaka yeke nashaka ko duhurira n'urupfu kuko muri iyo myaka i Burundi bibyo bitango nabasaye cyangwa abagwanyi baratera kumwibarabara jewe nafata ingendo cyane kugenda ko duhura bakwice birangira ntaragaragara kwa muganga bamindukiza nsigare ndi kwako nabonye musaza wanje la maskini urimo kuvyumva ashaka basi rumitane naraje kwandagara Imana ishimwe rero twamaruka wa muhungu Musafiri ati Eveline ndagutumiye kwishengero reka umunsi umwe rero ntumira nari nifite gahunda ko nabiga byaha byanje niki ndavuga imanukiye kwirira aha nibone umusore mushasha naragira gute ubwo wagonye ndi musore bya bindi nyene by'abajene ndavuga ariko man uyu muntu amantumira misi yose ubu sinagiye umunsi nkamwikura ntazagira iki ntazonga kuntumira ndamwe Musafiri mbe nkubwira jewe sigambura n'ibyo ndakubesha ubu ndakwemereye rimwe ukabona ndaje ntuzongere ngati nukuri birahagije nima bazayira yarasenga Imana ishimwe ndiko ndakubwira rero ukuntu je namenye rero ukuntu nakize sida
ukuntu nakize ibyo bintu byose ndiko ndakubwira bwa buzima bwose kinjamere cyitwa depression. Iyo ni depression ya mbere nagwaye, hari depression zishika 3 nzakubwira. Imana yakiza depression, depression ndabisi. Rero ndagiye mu ishengero baranyakiriye, ntibanyakiriye nashize nacerewe, tuko navunagura ni byinshi. Muri iryo joro bucanja gusenga bose habaye ibintu byinshi cyane pe. Ariko muri genda bwira Imana bose ndaje mu apolote koko, ariko hazi ishusho nyereka ko atari fake, inyereka undi mwana w'umukobwa narinzi yarakije muri secondaire. Ndabwira Imana ariko Mana uzi kurema handi ujyamye mu gitanda y'Imana, ariko bose jewe yamanye umuntu ku ruhande, bose jewe naronka ubuzima nkazamera nka runaka. Wari mu buri wiryamiye bisanzwe nyuma yo kuva kuri eglise? Bucenja kuri eglise tuvuye mu kabyiniro turaryohewe mu gitondo uri bujye kwitabira ubutumwa, abaraye baborewe barimo kugona jewe ndicaye ndiko ndiyumvira ibyo bose buzambura mu baporo ejo bisagenda gute. Mbwira Imana muri genda bwa ndakomanutse kurema koko nkuwaremye jewe ukongera muri ya mukobwa, bose umuntu yahinduka agahinduka nka uri unundi mukobwa nzi yarakijijwe. Numva hajimwe ikindi kintu mvuga ngo Imana iri gutegura umutima wanjye, shike mu ishengero shika batangwa no mvuga butwa yatangiye azana ikintu bita urukundo rw'Imana. We bwa bwenge bwari bwarazimiye, bwa bundi babwibuka bwa bundi bwo muri secondaire twagiye mu KSM baducishijemo n'amasasu, noneho bwadegeye none tugiye muri university, none nibiriko binafata twinjiye mu ishengero, none hazi ikintu ngira ngo akaya karenganye, noneho mbona ukuntu nshobora kubona umuntu nkashobora no kumva ivyo avuga bikinjira. Umva ari nk'ikintu cyuburutse ku yewe numvise mengo sinzi ukuntu nakubwira. Uramaze kumva iyo mu gutwi nk'akarorero, mu gutwi ariyo umuyaga ukamera nk'uwasama akaja umuyaga ugacamo ko mvuwa kumva arafungutse, kumva urumvisha uri kumva ko arimo kumva. Naricaye kandi nicaye inyuma naranahengereza kuntu ndeba uriya mugabo ibyo arimo gusigura, ivu ubwenge buruguruka, numva urukundo rw'Imana. Ndavuga ese ibi bintu bibaho, uyu mugabo yavuze nibyo. Ngenda mwegera ni pastor ndagukeneye ari mu Cameroon, no baracyari one pastor wanjye ndamukunda we. Imana imumpera umugisha. Amen. Arangije ndamwegera n'uburakari, apana kuvuga ngo n'umutima mwiza, n'uburakari ndabwo ngengera nkubaza ibintu wigishije kuva ku ijambo rya mbere gushaka kujya nyuma ni ukuri. Ushobora kuba improvira, ushobora kuba inyereka neza utadidinganya cyangwa by'ukuri kuko nakubwiye ko n'umukobwa ari decisive kandi nafite ukuntu mpangara ukuntu nafite ukundi kuntu nyene meza, ntabwo ushobora kuba insigura ibyo bintu nkabyumva neza nkabitahura. Amarandevu kuwa mbere njyayo ateta ya weekend manutse nje kugira ngo mpinduza amarori ko kwisho nimirimo kugenda neza kubera amaso, nje guhinduza amarori, nkeneye amarori. Mfite randevu yo kuzaja kwa muganga kwa kabiri mate kwa gatatu, yari kwa gatatu. Kuwa mbere duhuye na pasiteri aravuze urukundo rw'Imana ive ngira ntazabyibagirwa. Umunsi naramuharirije ndamuharira ndamubwira noneho no mu Cameroon abakobwa b'abarundikazi turi beza kandi cyo genda nimvuga ko ndi mwiza pe, nubwo byaremeze guno ndabwa ntako tuvugije twakicariye hano ntacyo nyibazaho. Aravuga muri ya magambo menshi yavuze nyisigura Imana, nsigura urukundo rw'Imana, Imana ko inkundi ko muzenda kubwira ibyo yavuze ko Imana ikiza, ibyo yavuze ko Imana ari Imana nzima, we nuko yakuyereza gere kuntu meza sifatiraho. Nimba inkiza igaragaza ko ikiza, nimba Imana ibohora inyereke ko imbohora, nimba inyereke ubwo bumana bwayo ibunyereke, kuko utabinyeretse sho kuyikurikira ndekuri ko wowe wavuze, wowe wambwiye ntabwo nshobora. Sinzi ko cyumva ndabyumva ngo kubera wambwiye wanyugurure Bibiliya
ukanyereka umva ko bati wowe uravuga ibyo wabonye wowe kuvuga Imana uzi ngiye ndayikurikira iyo ntayo Imana nzi yego genza guma muri katolika batubwiye ibyo ni ibintu nanjye nta n'ibyo nkora n'ibyo nkurikiriza kuko ntabyo ntahura ntabyo mbona rero nawe reka iyo mikino yawe disi umugabo wakoze kumbwira ko Imana inkunda abwira ati Imana irakiza wa mwana w'umukobwa we nabwira Imana irakiza irakiza andeba y'amaso mva yaraye no mukabwate amazi biza dasinze none yatukurije sawa n'ibinyama byajemo byatuturije bimeze kuri arambwira ati urebe ko Imana ikiza ate gengera ngusengera even ntabwo yavuze amagambo menshi arambwira ati Imana ngushimiye kubwo umwana w'umukobwa kandi ibyo avuga n'ukuri nta magambo mfite meza namuha yatuma kwemera rero reka dusengera aya maso avuga ngo sengeye amaso amubere ikimenyetso kuri Imana ikiza uyakize kandi burundu even ntiyankozeho nta mavuta yakoresheje nta ndimi yavuze nta bintu birebire yavuze ahita aregeza ambwira ati Imana iguhe umugisha ndambwira nari mfite rendez-vous ku wa gatatu nimba ntarakira nzaja kwa muganga nindo nk'amarori basenga ku wa kane ntigene navuze ko ntazagaruka mu ishengero iwawe ariko nzagaruka kugira ngo magari kandi uzampa umwanya nzavuga ko umubeshi muri aba Yesu kandi Imana uvuga atayibaho ari umwemeraga this serious rero kandi apana uvuga ngo iterabwoba atavyo kuvuga ngo bya byo bavuga gute gutwika ndi serious mu mutima urumva hargira ubuzima busharira umuntu akambwira maze amasaha 2 n'icyayo n'ukusigura iby'Imana kumbwira ngo Imana inkunda ngo Imana ngo irakiza Imana iragize iki Imana none nkiza amaso navuka none uzanye ibintu by'amaso wihende ntakire namubwiye ko nyene my goodness ni kuwa kane ni rendez-vous nzaza nzanye ntahe cyangwa apani nzaza nkubwira ko byaciyemo cyangwa ukoze isoni nzaza mbwira isaha aranama isaha even ndataha ngeze muhira ari nko masaa 10 sanga bwavuga inkuru y'ubukwe bw'umuntu muri famille hari ukuntu haba hariho calendrier nk'ari yahijya urabibona ni wapi ngo twavuga ati itariki oya itariki azoba oya raba nizo iko mpariza bene wacu mufite mukuru wanjye w'umukobwa agira ibishobisho cyane ndaguma ndavuga ama emotion nkaguma mvuga ukuntu bariko barihenda ku matariki abandi ahubwo bariko barampariza cyane kugira ngo bagire iki bahakikishe ko khayirima nabonye iyo tariki uri kubireba uri ndayibona kandi basanzwe bazi ko icyo kibazo bazi ko nabona nanjye nicaye hano karandiri iri kure ariko kwera kwa guhari ndakwereka mpagurutse ndaberetse kujya mpindukiye sanga abantu bose barimo mukuru wanjye arimo kurira abandi bose barimo kugira iki bameze nk'akantu igitangaza umva igitangaza ni igitangaza none mu bantu batazi na Yesu batazi no mu biki ni ibintu bitumvikana umusaza wanjye arahakora akambwira ngo iyi tariki urayibona urahabona soma anyereka ibintu byanditse munsi ya kalenda even ndabisoma mpejeje kubisoma icyo nakoze nafashwe nakura umuriro umufashwe n'amashanyarazi mpita ndahaguruka aho none aho kwa mukuru wanjye hari hafi ya bus niruka gufata bus nsura kwa pasiteri mu rugo none ndi muri bus umutima urazambwira ati wapi ntabwo ari Imana niko ibyo yabonye yabonye amaso nibuka cya kibazo cyo mu nda mbwira Imana nimba ari wewe ibi bintu bikoze atari uriya mugabo atari uburozi arimo gukoresha cyangwa atari biki ngewe nkiri ngaha mu inda yanje ayisengere niyacamwe Mana ndakwemera kuri Imana iyo ni ubwo n'ubumuga narinzi ku myaka 18 19 nari mfite narinzi ko ari ubumuga bwanjye yego none ndakuze ndananabihisha iyo nshatse kwivura cyangwa kwitezwa ndazi ukuntu ndabigenza nta muntu arinda ko nta muti bakijya ko nshakira ngo banyine cyangwa bagire ikintu oya ibyo ndimenya ubumuga bwanjye
ngenda nzi ndi target bw'Imana aha shaka wewe nimba wewe uri Imana kabisa ibintu bavuga kari bari bikoreko. Rero nsubira inyuma nihuse sura kuja kuri pasteur sanga barimo gufungura arambwa ati namaki mukwana mukobwa mwiza namwe mfite ikibazo bya bintu bavuga ati ntabyo nemeye nubwo mbona kubona ndabona sinkubesha ndabona ushaka kumenya n'igitabo ndasoma Bibiliya even ntabwo nzahibagira Yohana 10 igice cyose Imana ivuga ngo yaduciye imanzi mu kiganza mbigezeho ndongera ndahagarara ndavuga niyo fatiro n'ubu nkigenderaho ko Yesu yanciye imanzi mu kiganza atawushobora kunkurayo kiretse data yamumpaye nkamaze ko Imana yanje atari umugome bizankureyo ntibikunda ninde yankura yose iyo yankura yashira kongera kankuramo ntibikunda ibyo byararangiye ndamubwira nti rero mfite ikindi kibazo ntacyo nkubwiye ako nabwo ndi mu nzira naje ndamwereka Imana amaso yo yayabonye bya bindi by'iwanje byabanga ry'iwanje nanje ngaho bikoreho niho nema kuri Imana kimbere ikimenyetso kuri wo nta nibyo mubwira ndashika ndambwira pasteur jewe ikindi kibazo mfite Imana nigikoraho ndabyemera ibe we nta nubwo yicaye kuko nakamusanze aza kuhaguruka ndamuza mpagaze namubwiye nta numwe yo kwicara wari uhari ambwira ko nyina agomba yitegurira kuja muri veye bagira amakesha ati ufite amakesha atariko ntugarutse kumbwira ate arambwira turabona ate mfata Bibiliya hagaragara ku meza bampa Bibiliya ndasoma icyo gice cyose mpagaze ndamubwira ati iri jambo rivuga gambwira ati iri jambo ati uzagaruka nzari gusigurira rero arambwira ati umva jewe sije nkiza kandi ntabwo ko Imana ihari nani yavyumvise ambwira ati bikubera uko nyene imba Imana itahari ubwo iryo banga ryawe riguma ribanga ariko ni Imana yanje ihari izarishira habagaragara aritahira ive we yabahana mu irohero pasi yabaharo mu irohero no kuvuga ni quartier ya Bujumbura ahantu bita Rohero hafi ahantu hahurira radio RPA kera barahazi na presidence ya kera donc gufata bus yaho ukagenda ugashika mu mujyi kuva kwanza mu rugo uje gufata bus ni nk'iminota 3 ni hafi cyane ugafata na bus ni 01 cyangwa 2 ukabweze ni hafi n'umuntu ashaka kugenda n'amaguru abakurikirana ikiganiro bazi aho hantu mvuga bacabona ko ari hafi cyane na bus iva mu Nyakabiga cyangwa Ibwiza shitse mu isoko inkuru ya Bujumbura kugira ngo mpindure bus yo gutaha kwa mukuru wanje mu Ngagara nakabaho fatwa na diare ntabwo ari diare ariko nakabaho numvise ibintu natangura ibyo ari byo kuko ubwo buzima ntabwo nigeze numva umubiri wose numva inda iravuruganye tuko n'ubuzima ntabyo nzi kuvura yewe nubwo bajya bavuga ngo bandi bagiye ngo kujya ibiryo bekamera nabi cyangwa barengya zimeze nabi cyane wari umuti kuri giye nawe ko no kujya navangatiranye ibintu kugira ngo ndabikubyagira iki ntago aramuntu kugira ngo bicemo naho nyine byaza biri normal kubera iki cya kibazo rero wumva ko umunsi wa mbere indira vurugana sinzi kubyumva inda irivurunga Krista abatangiye akazi ahubwo yari akite kuko iyo ntaba hafi Imana izigira ntabwo ari kumara amazi biba ngeze nurutse bus amabus amwe ya kera twa tundi dutonye ive we hari ukuntu twazamuka akayisikariye kugira ngo uje muri toilette byambere kigeragezo sije nabo ndashitseho nibuka ko no kuriha ikintu bita iyo toilette bari hamahera sinibuka amahera bari muga cyari giceri umudamu nahasanze yaramubwiye ati reka ngende ive ngira ibyo nkivuka byose bisigayo noneho mbiri yasho navuye nkuko umuntu mavuye nko muri sauna icyohera donc naronse deliverance ya yindi ntashaka kukubwira nakabaho mu buzima bwanjye numvise inda kuvurugana icyari cyo mu nda
turakomeje kugiye muri iyo toilette nazamuye amaboko ndabwo wa mana uteye ubwoba ntabwo nzongera kukugerageza kuko wanyica kubyo ntabwo nzongera kukugerageza uriya mugabo sinzongera kumugerageza kuko wanyica umunsi umwe Yves ukiza amaso usubiyeyo none hakubwiye ngo sinzi kubyo ni ibitangaza bibereye iki mu masaha tarenga mu masaha navuye kwa pastor ari mu masaha 9 saa 10 nsubiyeyo hafi saa 1 saa 2 ijoro usubireyo semde icyo kintu gitahura itangaza gikomeye cyane nahise manika amaboko mbwira Imana uriya mugabo ntabwo nzongera kujayo hahise harimo ikintu cyitwa urukundo kuri we hazi ikintu cyitwa kubaha no kugira isoni y'amagambo yose nakamubwiye y'ubupfafa noneho numva icyacu yambizeyo banza ko ubupagani bwose bwakorokeyeyo twaziye muri cyane bose barasohotse nashitse mu rugo no muhira sinigeze mbabwira kuko byari biteye so ntabyo naronka mvuga nari mfite ubumaramare nari mfite ikimwaro nari mfite ubwoba nari mfite umunezero umuriro indani w'akanezero akayaga nashaka kukubwira kariko akayaga mu mutima akayaga mu bitekerezo ubwenge bwakangutse sinzi ko bitahura ubwenge bwakangutse noneho mu munda noneho umubiri wose numva meko sinzi akayoya bogeje neza kabyose kambaye neza niko niyumva nangwa ko yamanira abaho rwa rupfu gijwi y'urupfu mera nk'iri hamwe cya kibazo cya sida kimera nk'ukumengo kitigeze kiba kiragiye nanco nasuye kwibuka ngo amakuru mba Everine n'ubundi ntazi wa wundi yahora agenda kibiri ari igifu kigira gife kigira ki deprime bundi Everine abantu babona ariko indani spiritual ndi deep ndi muri rugezo utumva bavuga Bibiliya ahubwo giye hakajaza ibindi bintu nka 50 gahita amamvije atangura kuza rero umuntu wawe w'imbere rero aragiye agaruka arundi muntu uwo muntu mushya aza pasi yakicugura Bibiliya kivuga hishurirwe tangura rihita riza Yves tukaba twicaye nko mwishengere imyuka yose iri impande y'iro yanje aho ozanatori yose nkayisoma ubuje atakijijwe ushaka gukizwa gusika Imana igatangura bikamanuka gasikana gusa sinasikana sinanaraba sinagira iki byari manura byo nyine bikaza nkumva ibintu byose biri ngaho byose nkumva ko teno control igeze kora kandi kagojo nibirebire reka tureke tugiko tuje kuri yangwara ndakijijwe rero nja deep ndakizwa ico bita seriously muga nkabwira Imana sishaka gukizwa n'ishushanya mbuku nyene ndi undinde kwishushanya kuko nakuye ko ari imyuka nahita mbona ukundi kuntu twashika mu bapasiteri bakuru hari ukundi kuntu nabibona sinzi kuvyumva sinshaka kubivuga birebire twaje muri korara ukuntu nabibona kubera iki y'amaso arimo kubona nta nukwikanga ahubwo noneho nta nunyika urumva nabibona byose mbwira Imana ati nuko bigenda uzandinde Imana iranyubaka Imana iranyigisha atahondi umuntu ahari kwereke bwa buzima bwo kwibana bugenyene yego kwako no kwiganiriza ntango kugira amasengesho mu mutima ngasenga ibintu abantu birenze Imana none kangira ikize nkabona ibyo abandi batabona nkumva ibyo abandi batabona nkayishurirwa ibyo abandi batabona Imana ingirira neza ya sida nasubira kuyibuka mfite umunezero atamuntu akiza kunshota ngo urapfa uyu munsi Yves banze Imana yankirije uwo munsi ikintu cyitwa ingwara cyose niko navuga kuko nahise ngira imbaraga zambaraga nakubwira ko numva ko ndi igikobwa cy'ikigange numva hari igihe numva ko namagufa hari ukuntu nyine amagufa numva ko yabaye urutare hari ukuntu mengo ari amabuye ubona afite utuntu tw'udutoboro ariko igihe natambuka nkumva umenga amagufa ari lisi
arifite akantu nk'amengo n'akantu basize nkumva nyine neza ko ndimwo urubakitse ishengero rero twasengeramo benshi barabizi abanzi njye nakije mu ishengero ryitwa Semsei ni abandi ni Semfiyayo y'umugabo witwa Zakarias ni ishengero ry'abamisiyoneri iyo shengero bagira kwisonzesha my friend nimba sinje kubamamaza ariko tube tuvugisha ukuri ijambo ryitwa gusenga kwisonzesha ayiyaya gusoma ijambo ry'Imana kurimbura reka mbijamo ati tuje amasengesho umunsi wa mbere ngakubita nkabona biremeye uwa gatatu nkabona biremeye uwa kane biremeye ya ngwara urayibuka sida twayibagiwe haraga ahantu bavuga 14 ndavuga nti ngiye muri 14 pastor reka na wa muntu namwibibanga ati hari ukuntu bimeze 14 na sida birabaho ati ndambwira nti si wambwiye ko banciye imanzi gusa sida yanyica najya jambo rivuga ngo ni igiki cyadutandukanya n'Imana ese ni indwara ese ni urupfu ese ni iki biragenda biranyuzura umuntu arakubwiye ko nari mu yindi dimension ndavuga nimba nisonzeje nkaba nisonzeje ishengero nkaba nisonzeje Imana ishobora kunahisha ndavuga pastor uzi kugira ukwizera guke ubaza ko ushobora gupfa ngo isi dushobora kwinisha ngo kubera nisonzeje jewe nzapfa umunsi n'isaha hazi ikintu cyitwa confirmation mu buzima bwanje Yves na mwene data umurikira confirmation y'ubuzima yuko kuri iyi si nta muroza ashobora kunyica nta ndwara ishobora kunyica nta rusasu ushobora kunyica nta kintu na kimwe gishobora kunyica Imana itateguye kukintwara. Haleluya Siniko chombo ndakumva nico gitumye imisi 14 seke yabaze ngo narajya ku mugoroba oya seke pi n'amazi gusa kana aho nyine amazi iri handi ari akite tavuga ngo ugo mugotomera ururahure ababizi muri Semsei barabizi ntabwo nabesha 14 pi ze hari kangati mwana umukobwa bite 14 Yves Imana ivugana nanjye mu buryo bukomeye ndonga amasezerano y'igihugu y'ibikintu byose bigenda bibaho ibintu byose abyo ndiko ndagenda simba kugira ngo ubutaha tuzongera tugenda tubapfunyerera hagezeho bazana ikintu cyitwa fondateur wa Semsei yitwa Zakarias Tanefomum ni umukozi w'Imana azwi cyane ava muri Cameroon azi Burundi avuga ko baje gutanguza mission cyangwa apana mission Imana yamutegetse kuza gutanguza igikorwa cyo gusengera sida Imana yemeye gutanga imbaraga zo gukiza sida ari cyo kintu kimuvanye muri Cameroon oya yaraje mu giterane muga Imana muri mission yararimo yaraje gutanguza umurimo wo gusengera abagwaye sida kuko haraje n'abamissionnaire batandukanye haraje missionnaire wo muri Cameroon mu Buganda wo muri Uganda Kenya Burundi u Rwanda baramissionnaire batanu bahuriyeho bagenda bazanye n'abakristo Imana ivuga ko ije impartation ya pouvoir yo gukiza sida donc Imana yemeje ko nasidikira ico gikorwa kigiye gukoreka missionnaire wa mukobwa wewe wa mukobwa senga wa mukobwa ari arimo kita mu ishengero dukora imirimo y'Imana wari mu binde ku mugoroba ndagukeneye base hari iki ku mugoroba riki bagusengere bansengere iki sida ayikubwira nta muntu bimubwiye yarabizi pastor wanjye yarabizi wa pastor wari wabikubwiye wumva mu gipastor barabiganiriye ko Imana yamuhaye itegeko yuko abaha imbaraga zo gukira sida cyangwa gutanguza umurimo wo gukiza sida yego rero ku mugoroba akaguma ambwira ngo uze kuza kwishe muhira ho kwa missionnaire yego kugira bagusengere bansengere iki byakabaye kagomazanye bansengere iki ubasengere sida nako pastor wachabizi ko cha sida cyenda kubwiye nzofa hagize ije nikineye ubwo ati wapfe kuza gusa even igihe batanguriye ricaye ngaho kugeza uriya muhungu ajyame hariya niko umukozi w'Imana yimereye aruhutse tuve mu giterane basi
ni umukozi w'Imana ageze ku rundi rwego, nta makuru y'umwana w'umuntu yari akeneye, Imana yamuha amakuru. Even ho numvise ikintu bitarera imbaraga, baba missionnaire bose bahagazaho. Ndimo kuvuga n'ukuri banampinyuza ko ndimo kubesha, nubwo bamwe natanze mu Rwanda nabo arabyemeza ati kuri nari mari j'étais présent. Umukozi w'Imana arahaguruka arambwira ati reka kuva mu rujijo warugwaye, ariko kuva uyu munsi nona cyitwa sida birarangiye. Yakabivuga byari kuba ari ibindi bintu bisanzwe. Ive hamanutse imbaraga, nabwo ko umuntu wa mbere basengeye. Yego. Hamanutse imbaraga ushika inyuma yiwe ntazindi imbaraga ndabona. Ntazindi imbaraga. Baba pasteur umwe agwahiri uwundi agwahari mu ndimi nta numwe yankozeho, ariko hamanutse presence y'Imana. Ivo urugwara rurakonja, ibirenge birakonja buhoro buhoro, bigenda birazamuka. Hari igihe ntokubwira ibyabaye. Mu nyuma niho abantu bose je nagiye gusohoka umva abandi bapase bagumye, abantu bose bakikuje babaza ati habaye iki. Donc n'abari inyuma barumvise ko imbaraga z'Imana zimanutse. Haleluya. Kuva ico gihe Ive ubu nta ngwara yankanga. Imana yawe icyubahiro. Subira rero kuraba ya resulta abakora i Burundi muri Red Cross, nshaka izina ryanje mwajumvise muri Croix Rouge. Nitwa Evelyn ntaho nkiri, natanze amaraso 98 ari abantu batemera Ive. Bavuga ati reka wari ufite ubwoba ntayo wari urwaye, nzi ko nta kibazo ko ndi bukikubaza. Ni iki cyakwemeje ko wari uyifite? Iriho impapuro nazironse. Ariko ubu nyine nuko ndi hano ntazo mfite. Ariko ndongera bivuze muri Croix Rouge abantu barahari, muzagende mubazi izina rya Nawongere Evelyn mu myaka 99 umuntu yatanze amaraso muri Croix Rouge mu Kiesme, muzasheke mu bireba. Ibyo rembaho ntabwo ko isije kuko y'Imana yazibure zanda bya bintu bitangaza bibiri ku munsi umwe mu masangahe. Nahise mbwira Imana ntabwo nawongera kuyigaragaza, uranyiyeretse noneho ngendana nayo, inganira nayo. Hari ibyo mbona abandi batabona, bigoye no gusigura umuntu. Hari ibyo wumva utashobora gusigura umuntu ngo Imana iravuze no kutahura. Hari n'ibindi Imana none mutangwe kugendana neza ikaba umugenzi. Baba ino utaronse none barabonetse, baba bye batabonetse none yaje, wa muvyeyi yatashe yaje, bwa bupfubyi bwarangiye. Ufite umuvyeyi nona akwitaho akugendaho, abandi ku ruhande batatahura. Nakubwiye ko umuntu ni mugari. Kwa ko nefite depression niko nagenda mu buryo bwo spirituel, abantu batatahura, abanyice impande. Hari ibintu batatahura kubera iki hari ubuzima tubamo muri Yesu batatahura. Ya rero Ive uyu mwaka nari nkiri umukobwa, nase mbya abahungu babiri. Kamana nasi ndabagwaye nawe ntayo ufite. Kamana nziza kabisa, kandi nzabya n'abandi icyo cyo mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Wenda reka tugana ku musozo. Wenda ugenda kubaza ku bana, abana babyaye ukiri mu Burundi cyangwa babyara muri Suède? Kandi babyara neza, Imana ishimwe cyane. Nta numwe afite ikibazo namwe, nta ngwara ndimwe bafite mu mibiri yabo, ni ibisore by'ibigango. None umugabo wawe nawe ntagwaye? Ndibaza ko wenda papa abana ntiyabanje kugira ikibazo, wenda bimwe by'abana bwateko si ibintu nabyemera cyangwa yari umurokore. Oya, ahubwo nanze kumuvuga ko aracyariho, kandi ntabwo twabivuganye ko namuvuga cyangwa ntumuvuge. Ariko ko biri kose yarabizi inkuru yose nkubwiye arayizi. No munsi basengera yarahari. Uwo munsi bagusengera? Ahubwo no yampaye na karifti. Kandi mwe mutarakundana? Iyo nindi naye yari afite umurimo muri urwo rusengero. Yarakijwe na muri iyo torero. Imana muha umugisha. Amarifti. Yumva amakuru ko abantu basengeye, none abantu barahunga banati munagohe sida. Bakije sida
kuko navuye nga ndabyotagura mugabo babyotagura abandi nibo babivuze ko nakubwiye eta nakuyeyo na n'ubundi muntu nagiye ubwenge bwagiye kugaruka ubwenge bw'umuntu bwo ngaha muri isi bwagarutse hakigiye kireke naguye kwamanutse imbaraga z'Imana zikomeye zari zikomeye pe ku buryo nazidoze neza cyane nk'iminsi nk'ingahe niko habaye gukira gusa oya habaye ikindi kintu gikomeye urumva ko umurimo waratangwe nanjye ndawutangura kandi arababizi ko nako kantu nakaronse kushaka iganza umuntu agakira ntabwo byatwaye pasiteri gusa nanjye naravunguye uwo munsi wahise utangiye gusengera nabo barakira imbaraga zikikurimo Imana ni nziza rero nta hantu Imana itakura umuntu reka nkubwire ahantu Imana itageze kasoze kuno ikibazo gihari biza bidushikira nanjye nubwo wumva narose ibibazo n'ibyo ariko duhura n'ikibazo kikagukanga kamera nk'usubira inyuma kamera sinagiye nyine dufate n'umuhanuzi Eliya yaranigaguye abantu hapana umwe hapana 200 hapana 30 amajana yarabanigagura kabisa arabaheza arangije umugore w'amabere 2 aramwirukanza zambaraga arazibagiye natwe yagiye bija bidushikira ariko yakumbwira ngo wowe nkurikiye nigiki kinanira Imana nigiki Satani yakubesha cyangwa wowe wenyine cyangwa igihe genyene twakwihenda tukavuga ngo Imana ntiyambohora Imana ntiyankiza Imana ntabwo bitwa si imyaka bifata siki umva sinzi uko nabisigura umvuga imyaka ingahe je umva ko byari imyaka mike ariko abantu uwari wice ku kidendezi yaramaze imyaka ingahe Sara wabyaye yaramaze imyaka ingahe nta gihe Imana yashize ku munsi wa nyuma Imana idashobora gukora igitangaza umva ngo namusi na Lazaro amaze gufa yaramaze kunuka yarazutse niba mugore amaze imyaka 12 wewe yarakihara gihumeka arwaye indwara yo kuvantu baramushizeho uye ibyo umva ubwihara guhumeka Lazaro yarapfuye barahambye ava mu gituro umukecuru w'umupfakazi umuhungu we ahungu yaragiye ukazi kadise hari mu rugendo agenda agiye mu gituro batwaye mu gituro Yesu atereka garuka subirubeho kwa Yayiro umwana wa Yayiro Imana nta ibeka nkubaze niki muntu w'Imana kuri wankurikira indwara ugwaye umva Imana tadukiza ni yahe nayibaho hari gihe umubiri wigaragambye bafita kubyiga cyane mvuga ko kwigaragambya hari gihe nyine wigaragambya Satani akabasha kukoreramo cyangwa akora ibindi bintu kugira ngo twereke umva wakwigaragambya utakwigaragambya je navuze ko indwara inzi cyangwa ikintu nzi nuko umusinzo nzopfa Mana ya Satani byumve uyu mubiri nambaye ubyumve yisi twicayeho ibyumve abazimu n'abazimu babyumve abanyabirere sinze aba principote n'abaki babyumve ahantu hose babyumve ive mpagaze mu kwizera Imana yanjye yanshimanzi mu kiganza cyayo niko Yesu Kristo atubwira ijambo ry'Imana ntabwo ribesha ni iki cyankurayo nzataha Yesu nzapfa icyo twababwira tuzataha ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwami kuri twe kubizera gupfa si igihombo ahubwo izera Imana gupfa n'inzi n'amaremba tugeza ahera n'ukuri pe twambara imbaraga izera Imana ko Imana ikiza uronka imbaraga uronka inkomezi zo gusohoka gukora imirimo y'Imana kugira ngo iki ubwami bw'Imana tubuteze imbere ntuzakire ko uje gutamba ntizaguhe umubiri ngo tuje kwambara akamini n'iki oya ntiguhamagara ive kugira ngo dusubire gukora bya bindi ariko ni Imana uyize ko igituma ugwa icyo kintu igituma ufite ubwo bumuga ntumve kuko nabapfuye iva arabapfuye benshi igituma igituma utarataha igituma utarataha ivuze igituma nuko hari umugambi Imana idufitiye munini cyane so shamwe imbaraga
ukwizera reka gusamazwa n'umubabaro w'umubiri, reka gusamazwa n'umubabaro w'isi, reka gusamazwa n'imibabaro abantu baduteza aha hirya no hino, reka gusamara, ahubwo bwira Imana ati iminsi isigaje nyongereza imbaraga, nzi ko nkiza, uyizere uyature, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo iyo tumwake tubibyaremwe bishya. Ntabwo ushobora kuza kuri Yesu umwakire hamwe umuhangayika, ntibibaho. Waramwake ivi icyo nakimenya. Bavuga ngo Yesu yavuze ngo umukiranutsi wanjye agwa kangahe akagaruka, ntugwa ngo urambara uragaruka. Icyo nababwira nuko gusa ukwizera konyine, ukwizera kwa muntu niko konyine Yesu cyangwa se Imana ikoreramo. Yesu umuntu wese yakizaga yaramubazaga ngo, yaramubwiraga ngo, yabanza kumaza ngo urizeye, akamubwira ngo ugenda ukwizera kwawe kuragukije, reka nguha kandi kubere uko ubyizeye. Ayo magambo abiri, ikibazo cyose umuntu arimo uyu munsi wa none Imana yakimukuramo bigendanye no kwizera. Imana yacu tubana nayo, tuyibona bingana uko tuyizera. Ahubwo reka nkubwira kandi kantu nabwira abantu, ivuze ikintu cyamfashije, ngiye nizeye Imana. Hari abantu twizera abapasiteri, hari abantu twizera abahanuzi, kwizera ko Evelyn ariwe yagusengera bikacamo. Hage wibaza ko gufata itike yawe ukayiriya ukagenda mu Burundi, ukagenda mu Rwanda, ukagenda Kongo, ukagenda ahantu hose uriya mukozi w'Imana asenge, simbyanze bicamo, ariko bivana umutima watwaye. Ntabwo ari uriya mugabo yabikoze, ni ukwizera wajanye. Sinzi akagana kukumvise. Ndakumva. Imana ikeneye wewe twizera Imana kuruta abantu. Uzi gituma abantu dusenga rimwe kabiri gatatu, gasenga ngo gatatu kane gatanu ntukire, imyaka 10 karenga, imyaka ingahe karenga, ni nka wa mugabo ku kidendeze. Yesu Kristo amubaza ati urashaka gukira? Baba we azana amakuru. Wambaza ati Evelyn mbenze gute? Ati baba nagiye kanyarira, nadoze imisozi, narisonzesheje, nararyamye kwa hasi, naragiye mu makesha, umukozi profete runaka yankozeho, pastor runaka yankoze, naka yarankozeho, byarananiranye. Wumva icyo kibazo gihari? Reka nguha kandi karo, Namani, abantu benshi ni Namani. Umwana w'umukobwa ati uzi wowe rero iwacu ari umuhanuzi bure byacamo, sibyo? Aragiye ashitse n'imikogote n'ibiki byose no kugara kose kwa yaneteje, aziti biracamo. None mu makuru y'abambwe mu nzira ati uriya muhanuzi kabisa no gukozaho. Yarazire ko muri protokole yiwe yindi yari yavuye nibyo bibanda, yambwe ati nta n'umwana murati manukayo mamazi inshuro 7 urakira. What? Hari abantu tuko tuvuga ngo Yesu arakiza, Yesu arakiza. Nimba bamubwiye neza bari basirikare ati ariko koko ikintu niyakubwira gute ntiwari kugikora kuruta kuja kudumbika mu mazi. None maraka kandi tuko tuvuga ijambo rivuga, tuko tuvuga umugabo yitwa Yesu arakiza. Reka kurabira murinde muri pasteur, reka kurabira mu krikanyarira, reka kurabira muri 7 wasenze, reka kurabira muri ibintu wakoze, reka kurebera mu mirimo uri kurabona cyangwa ibintu bikirakoreka. Hindukiza amaso ubwira ati Imana hejuru y'ibintu byose urahari kandi uri Imana, kandi nzi ko ushobora kunkiza. Ni umbona umubabaro mfite, Imana ishobora kugenda ikafata ububabaro ufite cyangwa akaba agahinda ufite cyangwa aho ububabaro ni wewe na muganga guha umuti, na muganga gucisha muri scanner abandi bari yabazo niba shobora kumenya ubuzima urimo ni Yesu Kristo. Ega nkubwire nakantu korosha, kuko duvuze ngo Yesu yabasaba amafaranga twari kuyatanga cyane, iyo dusaba inka twari kuzazishaka pe cyane. Nico gituma umusirikare yabwiye ati ariko twari mwiza ubu si yagusaba ibintu ari kubitanga, kuko dumika mutu bikunanira. None naho nkubaze kwizera nako bikutunanira, izere Kristo. Amen. Amen. Everi urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Amen. Imana yonyine uhamije uyu mugoroba tuzayihamya, tufite byinshi. Imana duhamije no kuri Rwanone TV, aho iki kiganiro cyose wazakirebera. Ndi kureba ko twaza no collaboratinga na church kuri YouTube channel ya ICN, aho wazakibona hariho hose. Wumve ko turiho tuvuga Imana. Amen. Wumve ko bene yicanga atagiye kuvuga, atagiye kwivuga ibigwi.
kuko mu byabaye byose nta ruhare yabigizemo. wumve ko ari kuvuga Imana, imirimo y'Imana, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mu buhamya niho yibera, mu mashimwe niho yibera. Imana ndagusabira ngo uyibone muri aya mashimwe y'uyu mubyeyi. Amen. Mu kibazo wari urimo ubone Imana muri aya mashimwe, hanyuma uyemvite mu kibazo cyawe. Aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, ngo nzinjire dusangire tugirane ibihe. Ndakubwira ko niwumva ubu buhamya ugakingura umutima, ukemerera Kristo ko yinjira, ukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, aragukiza mu kibazo urimo. Yewe nturebere ku myaka umaze mu gakiza, nturebere ku gihe cyose wahagaze imbere hariya, waba warabwirije, waba warahanuye, waba waringinze, ibyo wakoze byose wari igikoresho, ibyo wakoreshejwe wari igikoresho, ariko uyu munsi hari ushobora gukora ubuzima bwawe bugahinduka. Rero ndagusabira ngo ubu buhamya uguhindurire amateka. Nanjye hari ukwizera kwanjye kundi kuko ngiye kuzamuka, ngo tubeshwaho no kwizera. Iyo ugize kwizera byose birahinduka. Rero Imana ikumera umugisha, ngusabisha no kuri Rwanone TV. Imana ikomeze kugwirize ubuzima, imyaka yawe ikomeze, Imana iguhe kurama, iguhaze uburame, Imana iguhera agakiza kari hejuru abana bawe. Hano uri kumwe n'umusore wawe, ntago bamubonye, ari inyuma ya kamera ariko ngenda muzi Samuel, ni imfura ye. Ni umujene mwiza w'umusore muremure w'ibigango, aransumba, aranduta mu bunini, nta namwe mpuriye nawe. Niba mubona mama we ubwo mureta mwibwira uko abajene be bangana, bose n'abahungu barebare cyane b'abasore. Ni umusore nawe mwiza ukunda Imana, turasengana, tubana muri church. Nawe ndabizi ko nawe iryo sarara rifite yavukanye iyo mbuto. Ngewe njya mukurikirana ko ndi umuyobozi w'urubyiruko muri church. Iyo rero ari kubwiriza mu rubyiruko njya mwumva nkamukurikirana, kandi nkumva ko afite ikintu gikomeye muri we. So murumva rero Imana ntihemba ngo birangiriraho, biva kuri wowe bikajya no ku rubyaro rwawe n'abazawukomokaho bose. Rero bizabomeho iteka mu kuyikorera. Ive tutararangiza hari akantu nari bagiye kuvuga. Ndashima Imana ko muri ibi bihe bigoye cyane pe, bigoye mu mpande zose. Ndashima Imana ko ari abantu bacumvira umuhamagaro. Bagihagaze. Bagihagaze uko Imana ishaka, kugira ngo umugambi w'Imana ukoreke. Ikintu navuga ngo shima Imana, kandi numva ko inkomeje uvuze ishengero, sinananze kurivuga, sinanze ko byemerewe kurivuga. Ndashima Imana ku bwa SN. Utishima Imana gute? Iyo umaze kumva ko hari abantu bakize batandukanye, kuko iyo ugiye ahantu mu ishengero atabuhamya n'umwe bigeze baronka bw'umuntu basengeye agakira, biragoye kuvuga ngo bizere Yesu. Rero ikintu nshima Imana, ndashima Imana nk'uko bivuze, ndashima Imana ku bwa Samuel, ndashima Imana ku bw'umuryango wanje, ku bwa SN. Shima Imana ko Imana ihari. Kandi nkashima Imana ko ikora. Iyakoze muri rya shengero nababwiye, ntabwo twaje kuryamamariza, ariko ni byiza tuze tubivuga. Yego ndashima kuri iryo shengero, ndashima ku bwa SN, ndashima no kuri irindi shengero murimwo. Nimba wumva uri mu itorero ukumva barashima Imana ko basenze, Imana ikabumvira, zamura kwizera, buriya ni ugera kuri kigwa. Narangije mvuga aka jambo na Yves agasubiyemo ijambo kwizera, no kuvuga ati ndemeye, ndavyakiriye, ndahevye, asarenda, ndahevye, izere. Ni aho uri hose, nimba hari umuntu yashima Imana ati mwaransenge ejo bicamo, Imana ya gumaho, uzamura kwizera, buriya ni ugomba kuri kigwa. Imana ibamugisha. Urakoze cyane. Nakagaruka rero. Amahoro, turabakunda. Ciao ciao. Mugoroba mwiza, igitondo cyiza ku bari mu gitondo, ibihe byiza ku bari ku manywa, bitewe naho uri kureba ubuhamya uri. Nababwira ngo kuri Rwanone turabakunda, turacyagaruka, nitumukenera tuzongera tumuhamagare, kandi muri komenti muzamubaze naricyo mushaka kumubaza, kugira ngo tuzongere tunamugarure abasubize ibyo mwibaza mwese. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Amen.